Шыхэм ядунэ къагъэлъэгъону ипосфера илъэситӏ хъугъэу тишхэр щагъэлъагъо. Адыгэшхэм адэжь адыгэ шъуашащыгъэу тилъэпкъэгъу кӏалэхэр щытых. Яшхэм яфэӏофашӏагъэ цакӏэ ыкӏи къагъэлъэгъоным къэкӏуагъэхэм ахэмэ къемыкӏолӏагъэ ахэтэгъэ пшӏэшӏы. Адыгэ шъоубгъу мыгъэ ипосферэм щыӏагъ. Ахэм ащыщэу тфыр Адыгеим щаӏыгъэх. Мафэ къэс тишхэм къагъэлъэгъон яӏагъ ыкӏи шылъэпкъхэм япарад ичэзыу къызыскӏэ пчэгу иным къихьэщтыгъэх. Помните вы еще пропагандистские службы прошлого года? Аплодисменты! Гъэдекӏо тишхэми тишыухэми нэӏуасафэ хъугъэх. Къашӏэжьых ыкӏи ӏэгуафэтеох. Илъэситӏу дыкъокӏум выставкам. Епареуэ нэгъабэ дыкъакӏури адыгэщы мыбы къыщыдгъэлъагъум хуабжьу игу ирихьа, цӏыхухэм ягу ирихьа къыткӏэлъыкӏуахэ Адыгеями къыткӏэлъыкӏуа мыхэм я тхьэмадэхэр фыкъакӏуэ, фыкъыхэлажьэ. Фи лъэпкъым и шыр, фи лъэпкъым и дахагъэ, фи лъэпкъым и культурэм и дахагъэм къыщӏэхъупсахэщи Санкт-Петербург дэс цӏыхухэр фыкъытхуэкӏуэрэ жари дыкърагъэблэгъауэ етӏуанэреуэ дыкъэкӏуа мыгъэ. Мафэ къэс тишхэр джащ фэдэу зэхэтхэу пчэгум къихьагъэх, агъэлъэгъуагъэх. Якъэбэ къаӏотагъ ыкӏи щытхъуафэӏуагъ. Къэтэщэщэ тыджэсым щищэу илъэс пшӏыкӏуз зыныбжь Пэпшъу Дин Ислам мафэ къэс адыгэ быра къыӏыгъэу шоу мамлюк тесэу апэитыгъ. Так как представляет нам этих лошадей и всадники, хозяева, нам не представляют больше ни одну другую породу лошадей. Надо брать пример. Шылъэпкъ тӏокӏымэ ащыщэу шъитӏу ипосферэм къыращэлӏагъ. Къэгъэлъэгъон къоды епыкӏи зэнэкъокъу. Зэкӏэ шылъэпкъхэм парапшӏэу зы анахь дэгъу ахахыгъ. Щагъдей, ижъогъобын, кӏэух зэнэкъокъум хэлэжьэщт. Зы адыгэш мыщыхахыгъ ыкӏи къэбэртэешхэм азыфагукӏэ жюрием хэтхэм нахь осэин фашӏыгъ Дышъэкӏ Беслан ишэу Хан. Дышъэкӏ Беслан, наш ревцеп по кличке Хан. Эту пару вы можете помнить по прошлому году, потому что Хан стал вашим любимцем, он получил приз зрительских симпатий. Ипосферэм изэнэкъокъо нахь шъхьаӏэм зэкӏэми зыфагъэхьазырыгъ. Хан дэӏэпыӏэнхэу Санкт-Петербург дэс адыгэхэм адыгэ быракъхэр аӏыгъэхэу къекӏолӏагъэх ыкӏи Хан нэмыкӏ шылъэпкъэ нахь дэгъухэм ахэтэу пчэгум ихьагъ. Анахь дэгъуитф кӏэухым пчэгум къинагъ ыкӏи Хан ятфынэрэ хъугъэ. Адыгэш ыкӏи мыр янахь шӏуагъ. Хан илъэситӏ хым хыхьа конный завод Аникеевдэ къыщыхъуа Дышъэкӏ Бесланые тиконюшнэм тет егъасэ зекӏо-рекӏо шыхьазыр адыгэш хакӏоу ахьмыӏомэ репродуктор хъумэ мыр епареуэ дгъэвыну дыфае. Хан племенной составым алхъымджэ ямыхэтыхьэну дыхуей мыр. Ипосферэм икъэгъэлъэгъопӏэ чӏыпӏэ узкӏахьэкӏэ шэщэу агъэпсыгъэм зэкӏэм апэдэдэ адыгэшхэр итых. Улан, Мамлюк, Черкес, Хан мыхэм адэжь ренэу цӏыфхэр къыӏохьэх ыкӏи нэӏуасэ зэфашӏы. Шэщым укъыкӏэкӏыгъ метрэ заулэ къызыпкӏукӏэ Адыгэ Республикэм икъэгъэлъэгъопӏэ чӏыпӏэ гъэпсыгъэ мыщ мэфиплӏым къакӏоцӏ тилъэпкъ, икультурэ, ихабзэ, имэкъамэ къыщагъэлъэгъуагъ ыкӏи лъэпкъ ӏэпыӏасэхэм мэфиплӏым къыкӏоцӏ ӏоф щашӏагъ. Адыгэ лъэпкъым инэпэеплъ пкъыгъуабэ мыщ ӏэпыӏасэхэм къырахьылӏагъ. Адыгэ быракъ, адыгэ шъуашэ, адыгэ къуае, мэфиплӏым мыщы ӏухьэӏукӏыгъ. Адыгэ шъуашэми ӏэшӏагъэхэми афэгъэхьыгъэ къэбарыбэ къекӏолӏагъэхэм афаӏотагъ. Зыбзылъфыгъэ непэ къыткӏэрыхьащи мощтэӏо тэгущыӏэти тибзэкӏэ арти зыфэзгъази урысыбзэкӏэ зыгу есӏуати хьау сугущыӏ еӏо шӏа шъуимакъэхэр сыкъедэӏунэу сыфай мыстэ къызгурымыӏоми сыкъедэӏут еӏо. Мафэ къэс ансамблэу Абрек икъэгъэлъэгъопӏэ чӏыпӏэ пашъхьэ къыщышъуагъ. Адыгэ мэкъамэм цӏыфхэр къыдищэлӏагъэх. Джащ фэдэу тилъэпкъ, ишыӏыгъ ыкӏи икультури, ишъуаши, икъашъуи мэфиплӏым лъэгъупхъэхэу Санкт-Петербург щагъэлъэгъуагъ щыӏогъ. Гъукӏэт Сусан, Андрей Дубовик,